Uria wari murugamiriri munene wa ndundu ya athuri a ruriri rwa Ukabi Kielena Olenchoe ni oritie ateti matige kuingirira uteti mihango-ini ya guthamia andu aria maikarite mutito wa Mau mugaru na watho na aria mamendeirie migunda mutito-ini ucio matashukirio ikinya ria kiwatho. Na ni mzuri sasa Uhuru ameamua sasa isikue ya siasa. Na tunashukuru kama ameamua isikue ni kiwanja ya siasa. Jackson Ole Kamoe uria ni umwe wa ndundu ya athuri a Ukabi ni oritie ruriri rwa Ukabi aria maikaraga kaunti-ini cia Kajiado, Thaburu na Laikipia manyitanire hari kuhonokia mutito wa Mau. Nia yetu ni kulindwa kwa msitu, lakini kama serikali haitatoa hiyo watu, sio wale ndio wataingia. Hii ni uhai ya watu wa Kenya, hii ni uhai ya dunia mzima. Atongoria acio ni moritie thirikari nene mateithiririe hari guthaitira mutito wa Mau na oho makiuria ruriri rwa Kalenjin matikaingirire mihango ino. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Wangu wa Kanyi.